Kubor ka Batesi TV. Lawan da Shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Kajing herdor jong ki marab na kapor sa kapor. Kala penlong yi ki nongreb ban ya kendo jing bha. Hakum gani kapor ban menta ban penya yo. Ya ki marab shabar ka jela. Ki nongreb haga jing ya keren bat ka Batesi TV. Kiliat ho ya ki jing na ka daw ka jing herdor jong ki marab. Kamtam u biskot. Ubala herdor hado artengka shikilo. Shisho kiliat ho ru ba ka jing herdor jong biskot kalakta bha ya ki nongreb. Kamtam lele haba ka jingdawa yo ni marab na ka jelna Asam kaduna bha haba yanu jor bat usnem mo baladem haga jing ya keren bat way ni ginongrep na ka snong jakrem uliat ho ba ula haban samit ha parking Anjali hadin ba ula wan kit hado ar poberni u biskot hanrai tang siberniru umla satyaban penya yo ni marab. Kalong kabasi siya ba nakagajing siya uni u biskot ulah herdor siya palat te kilayabun ki niki nongrep ki bayfun yang ana kathan mapurwat ba ti ang mantakasngi ba habakiwan ra ang ni hapo iyo Anjali te kibun kila haban wan pen phaino nalor katar ki kador kamur kalong tangkumba artingka lai tingka hadu saningka na daremdo te kelalong kajing kabakrau halor kene kajing herdor jung ni biskot habang apersyang pada ban yakran baginang khayi kini ki baju tap supply nang nenapo Anjali ki ong ba kajing herdor jung ni biskot kadai namar ba stage Asam ru kad dina kaduna ka diman sekabaar pada pi hakini ki arsngi keladon kene ka curfew te kajing mi umar kolong man kasngi te hakini ki arsngi balong curfew amla ban supply mla ban shalan kalong kumbala stok te kumut umar ulabun lupa te habalabun umar kumut kajing hiar ka hiar no kadon te katahi barabori habadan kum kini kijing khang kijing pakhang ka ta bhai kinong rep namar ba ka penlong bakan nangbun susu ke production bat ka demand pada ka duna te hangta ka penhiar dor no yone umar te na takadau nakleng jongihi kum ka Hills Farma Union idon tangkawai ban terpathi ba nakling jeng sarkar ka jing sya kadiban pelaj no kan yene ka curfew kenang ba ka jing hep mar kanong kabayat baik yanti kanomdon ka jing pendik kalanti hasengken nang baki mar ka jungi kenya baik namar habadan ka jing sya pendik basakut umar plus tu abalabun te balabun umar ka jing diman ka dor ka duna no angta te na takadaw ka namar kum kanuksangan pen EP kapor badang mi nami ningkong biskot ngi di hadu san podingka te nangkasan podingka perkat mentau wiar hadu san ningka don lewai nong rep ne ong ban ai artingkar don nong simsyo te klai sepo tu labun pa umar ula sakut te wei ne nong khayelai ong ngala susim la kasim ba don shalan te kan ni kalong kajing ka bakrau ba kan te nakalian jong ka sarkar kladai kin kapor bangin pek no cheki food processing le na kumno ngila ban pen kala ayu naw ne biskot ikilat gelenti kan namar ba fi ban le di artingka tangka bai kali na mo kurwat na ni thandrang blang bat kui sinong hang ne kalapai lupa artingka lai tingka tela dedi artingka nginio ayusho lada ngidi saningka ro kamdon shu kata kajing yo nong te kalalong tang kajing los ikai tela kumno kadai ban kemdai kan banduna biskot da duna do ro spodingka kasanika udi banyak kan kelas tu sen balahiar san kemud ladai tang kajing du nong sudah kamdon shu kata ka jing yo kumba kalong mentahi menta usnem ka ne kador kamur jung kimarep kalong ka baduna bha kum ukubir ulong baduna sibun nang ta umulir uduna te nalor bakat ngin mat ek ne kasnem lockdown kene kasnem pakhang saka hiardor sakumne ka kalong ka jingdu nong ka bakrau kan namta kinong rep ka bede bat khamta me di yathet jong menta usnem kan saat kam dan re kamar kaya kumbagia kamar selong ba don pelak mentai kunti nama gadai jago to kajing thang ro arsin kalalong double kajing sa isnam thau de takadau re kamar te kumgaya di minta kaya di
Keselong kedor kamu ke tahap kedor skot kalau kayo hindi kan sa dengan pon dalam abon pula juha pi kayo. Nomor satu harus ke kembang kayo. Ada kembang tu borok haji kerang ada bentuk di tambalo. Ada kembang kayo tu borok haji dia jinjar. Ko penyak yang ngan di depan ngapor ada kabiam kayo tu ngir ni saya sangsit dari kembang kayo ngir ni satu itu jinjar. Kedor mesti tu dan sandro tu ka nyo tu ka. Bedan saud ka udan ni asal. Kedor tu pinong permanen ang ni dan nama beliau ang ni don dekit bekit lagu jong jong aja. Nama permanen tu dan tambah kabahak yang so samengka tu asal yo. Jadi kalau sebar jelaru kalau mbak gimpal pelak full ya tu kalau lockdown di nama gidan di jaga clear tu ndro baje long kamong open yo. Dan di jaga ba interdistrict gimpatsa. Kalau limited hi kayo kamong lailang kumengilong di sini hi kalau krisis kumi. Badang mi ningkong san phone ro fo hadin wan nang tu khatsan biar nak kesan po biar kesal po light sun light po arsat uha limit hadu mentah yu ya sabnegan ro tuka nyu tuka pradanga kita senang mana? Di krem. Tu nu biskut kena berni berat. Apa? Cuma lebih senang. Mutu dia ni sentit bere. Mana tuan Pak ini biskut? Ni rat nin. Kena kadar dia di. Cile sio ya tit sama kala selong. Mutu ni elak biar ya. Kemud pesane si berni punga bendi. Kemud ibu pesane berni. Ibu hangnya ni kemud tahun mana senang? Ah, Murah na senang ni ibu behangnya. dia baca lu perbaiki kali supaya lu teraj nang bu terbaiki lu lat te berkali bayar kapal. Dah hab berat kai ni faiz lah. Dan mentit dia baik dan mentit kita kena rak. Dan mentit salam lah. Mencara kalau arsdem iwarat di dalam sebuah bukan korang syarat ni dia baik senang. Sebuah irat betul sedem Tisdap arhajar kau dengan dia sekat ni ya. Kajian bulan itu kajian bu, lah tiat dor rem seunditat, tiat arkau dia dia sar. Kajian han biskot nomor buru menkuat hajuan baca ni buru dikar dala tat kuat baca ciri dala ya. Jibon para menkuat haj dah baca ni kuat. Kata kita senang dah mana ni biskut. Sekarang senang ni selam non on the end mencetak bila dia dan cetak dia tu berat mai selam non. Jangan biar ni. En buat yang buat market dah buat en market yang dia perlok dah dari kalau no market dia habis aib sah. Dia perlok buat sidang tu. Sepalam baik yang dalam. Kemudian kita perlok tu kaya kira direk kita pun nak. Tak direk kita kena baik yang wam tu ni bisa. Gila kita dia sini abang beri Allah rumah rasul. Kena baik yang Allah bam tu dia lah kena kai mana lah. Umar lah direk selam. Cukup kai gua cak kena kai. Perlok Allah macam pelam lem tak pendelam. Kedua nombor martat deh. Dan biar ya kulit berut kena banyak aku mar takut lem ni secung ter sopan senang sopan suan tu mar bu de cion ti no beli rebon ni cerui kerok ni lini orang mar buan de sor sa kerok ya rep makna cui le rep le te jo meni suan tat na long tat palat kubur mandir suan me chi suan de klong dom chu be chut kai chu meni chlong khot meni suan so phan ra ji so phan de ki mo so phan re ta ma tot du du mai so phan ji pan leon de pan kai pra ka ta bai kali bai de ju bai ni so phan di be de chlong khot lu be chung khot chut kai put chu chat sniang te chu ya se ba chu dai ni masih khot on de ni marep chi ong de re tu ya la kan marep deret
marep cin marep demi biar perlu sajak kah. Anas ngai kila takut kini ki biskot mesti sila Ini long arsnya ini ya. Long nin bertasnya dah. Long dah entipirin hai no biskot berat no ni sekarang. Kenapa ni coba aja saya no, coba aja lari coba aja nomor baja habut baja bibam. Lacu budu ini no perpiu re cicu bukannya cuba ni biskot. Cacu siapa je orang nabi ada. Yang penting re. Iwan ia dia kulit yang saya caci saja ya ni ya. Cir nore. Kau satya nama meda. Siapa je ya? Siapa je madam. Kon perjuangan ni terus perjuang kaj yang satu semit. Kau armet betia ini. Armet betia. Semit. Dah kalau armet no kata lang, no berat no nen. Sedang no ladere.